Good morning class 4. আজি আমি নতুন এটি কবিতা শিকিম। ইংৰাজী কবিতা। মই কবিতাটি মাতি যাম আৰু মোৰ লগে লগে তোমালোকেও একেলগে মাতি যাবা। ঠিক আছে? ঠিক আছে। কবিতাটিৰ নাম হৈছে Who Has Seen the Wind? এতিয়া মাতো আহা, একেলগে মাতিবা দেই। Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by.